Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kibor badai pet jong kanongpo town committee, hakasan tarik untuk bena jembang arajar arpo, kila shimkia, ban pak senret da kadawai penyap yang jingpang, habora kawai kesor nongpo. Kentop ru yaki artli ki jaka sumar pajba kibaran hakan ni kesor red Hariboy district. Bakentop ya kanongpo civil hospital bat ke Bethany Outreach Hospital. Kane ke jing senret dawai kalong banyada na ke jing sapriang u kenyang jingpang COVID-19. Ya kane jing senret dawai layarap ban bay pisa, lengba UMLA jong ke jirang constituency uba sosteni sotun. Rengkat ke jing trelang bat ke CMJ Breweries Bernihan bat kumjo bat ke Meghalaya Fire Emergency Service nongpo. Hakani kesngi lasdang ke jing senret dawai na kini ki artli ki jaka sumar pajba. Kumjo ru hakisnong kibaran hapo kani kesor nongpo. Kontop nadu Mauriang terter syaduk kasnong lengkedat. Kumjo ru syaki benta jong ka surok ba National Highway 6. Ini nak nongpok tahun, musim gane ka kabu, kumsi benta gajing syakri ya upai nongsen senong jong ka nongpok tahun hibrok kewe. Nilai persang galap yanti gino banyak melawai, ban senrek, haki hospital, haki Jakarta yanti nompang, bat kunjuk haki Jakarta yanti
badan di suspek di quarantine center. Di nagalian ka tahun komite Yuan Ra abad kami kali pagkabang layo kadaway bala sponsor daw MLA sa girang konstitusi sa pau ka jing sungu yung MLA wala ploy ban sa tilang bani ban tandap ya ka jing duna ka jing ban ikwa ban ai ka service nagabanta banyada ya ki fight nong susnong jong nong po taon bat kumjuru ya ka district Ibrok Kawe di bawan bat sumar kamtam hospital ban ju ji Jakarta.